Sili se tasi wa 𝚗𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝 nei taia. E lo whamunianga sili a te ia nei taia lo mātou tua. O lea lo mātou te talo. E ala te Iesu lo mātou lima lo mātou whaola. A langa whātasi whanau o le tua. Amen. Lalo mai lalo. Thank you, team. E le tua nei taia au. A whera atu nei taia le swafa manu alolo tātou lima tātou whaola. Yesu Kiriso. Le swafa lava leo mafueni a lala mai nei taia au. E no se ingoa se tapoinga, e no se ingoa se lotu, e no se ingoa se whaiwheau. A le swafa tō tasi lava le Yesu Kiriso mai. Pau le swafa, o whoina mai ana lai whana whao leina tangata, e no se ingoa se lotu, o se ingoa o se tangata. A le whawhera e tua nei taia au. O whangaruenga, ma maru le karesia, e nisi oi le whauma le nei tae au. Amen. All right. Tala lo loto nei tae au. Whita noa te toi i whataoto lea, i le Fafine o Leiloa na Tupe. Tala lo loto. A tanga lo pura tuenga lue lo loto, i le nei tae au. I le whapunga lo whafunga nei tae au. E Leiloa se mea, e tā ua lo wālanga se temi. Have you ever lost anything very important in your life at some time? E se mea tā ua Leiloa lo wālanga, i se vai taupo se vai tenga lo se fuam lo wālanga. E a se tasi lo whanau, nisi o walo. Se tasi lo whanau no whanga, e tumu ai tangata. A tono Leiloa e lo walo, nano whanga e tumu ai tangata. Nela te iai o whanangona, ma manatu lea temi, i le tūlange e le mawhaia na whamatalaina, e te whanonga ati lo whai se tūlou, ua mākūkū, ua mango lo whai. Pese i ua kumu na miomi e lo whai, e ke whanonga aku, ua na keke o kuri, ua kākāwani lo whatu pepa o masinka mea whangaru, ua muru ese le pau le tau whei, le masinka mea kāwani vane le rei, papena le pa o le tata vane lo whatu. Amen. And we're like a city so that not the family won't be by 𝚗𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝, but we won't be by 𝚗𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝. I mentioned to Lana, I mentioned Lava. Oh, I'm not for any Leiloa Gama. And we're to Aina Lava Oil, the Temiatoa, or let the Saili Walo, we're to Aina Oil, but we're Fasala Ya Oil Lava Ia, Yo Lava Manatu, Pape for the Lava. O maure limo 𝚗𝚑𝚙𝚢 na lo lava o fusi mau 𝚗𝚑𝚙 ana lo lava ma o fatasi te tonu o le wharoa o ia te oe le polenga ma e te leika talo whapea mua e te leika talo umi whapea le te mea atua o lo sa ni alo walo. You've never prayed this long before. First time you ever prayed this long, first time you ever prayed this hard. It sa ilinga lo walo. Can you say amen? Ake mana mlama me lot fai atu ai. Ai whautai walu ai una maua lo walu. Ale se 45 minute sa e 𝚗𝚑𝚍𝚑 lo wale seem like eternity. E se i e whama vau. E se 45 minute sa e 𝚗𝚑𝚍 lo walu sa Leiloa. Ma e lema whai ala tātou. Sua e tusi lea luka tapas pulmalima. Au no ma sota manatu ifo. I le taimi lea man mai tau lea sa Leiloa ila walo. Tata uma lama na Leiloa, every one of us was lost. Tato whanau mai o tato Leiloa. Tato whanau mai le ngata Leiloa, whiawai solo just wandering around. Le ngata lea Leiloa, e whiawai whamat valea. Just lost. Amen. Let te alala mai nei tae au, let te sila mai lunga le lai, le nei tae au, ma wala au le tua ia te oe le nei tae au. God is reaching out to you. Olo whalo atu le au le tua, He's reaching out to you, ma au atu le tua ia te oe le nei tae ala lea, olo walala mai nei tae au ala lea, olo sila mai, i le tupenga whailanga nei tae au, i ka se mea, e leo wala au le tua ia te oe. E leo apatu le tete e ke leo lala mai nei tae au, e te le mai mo mai fo leo pena te whailangi i le nei tae au. But praise God, He is reaching out to you. E whaftai le tua lo ia wala au, ia te oe le nei tae au. Can you say amen? God is good. Hallelujah. God is good all the time. Amen. Amen. Whetau i nei, but whaewa tatu
lama so o Yesu Keriso o lo leo mamoe o lo ia sila mai te oe o Yesu Keriso lo leo mamoe lei. Jesus, the Good Shepherd, is looking after you, looking for you, and waiting for you. O lo ia whataritari te oe Yesu Keriso o lo leo mamoe lei. Wa sauni o ia e whaafafoe I longa tau a whapeo na CC e leo mamoe o lana mamoe I le tino. Mai Lukas 5 e tolu whataoto lo tau Lukas 5 whataoto Leiloa mamoe o le tupe o Leiloa o le tali o Leiloa na le tasi lawa whataoto la tato wawaiai. E le luka le 5 wa lava le upu mo I tato wa lava le upu mo a. Amen. Amen. Hallelujah. O fina ngalo le tua e whapenana salamo le tangata. Mo mai e te ia, o nana lelo saili e le tua. Le tangata whapena saili e leo mamoe, ua le roa. Ma e tu mau pere lofo le tua, I le o le roa. This love will never be lost, it never settle na lofa. But the tangata o le roa, he was keep seeking the sa ili pe le tua e o le whama mau. Le tangata ua le roa. Ma whalatanga lava ia o sa lia le tua mo tangata uma. E le ngana upu e lengi lo taua. I le whenanga fo o ta ethni. Le mga ta ethni, salvation is for every ethnic group. O ringa whalatanga mo so se atunu, so se tangata, so se whalaputonga, in the nation, in the country, in the group. The world belongs to God. The people of the world, o mea tōtino le tua, whenangano le tua, ia salamo le tangata. Masau ia te ia, can you say amen, church? Amen. Hallelujah. O mai whatau te spuru mai lima, whai prevalu mon spuru. O aia foi le fine, e ana tupe whanga fulu, a whai Leiloa ia te le tas tupe. E le tutu e se afi, ma ta tafi le whale. Saul fale matua sairi ai se ia mawa a mawa whapapoto ai ana wo e tu aoi maia wa whai atu e tato ori ia a wana o maore tupe na Leiloa ia te au o te whai ati ati o tō whapere ori lumo angelu o le atua o na tangata na sara tō tasi ua salamo. Amen. O le mania whataota lea, it's closer to home. Wala talata mai o tutu mai Yesu whatoto lea. Wa tu mai tonu lava Yesu whatoto lea. I don't wafare. To your place and to your home. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Elo Leiloa se ko ngā wāor whatoto le tupe. Elo Leiloa se tu whafare tupe. Yes. Elo Leiloa se atu nu le tupe. No. Ai Leiloa I whara tangata lea. Amen. Amen. Nono rima ese environment. Ese le sio manga. Ele pe sio manga o le lori tupe lea. Ma sio manga o le lori mamoe. Right. Ma le tala faso pitu ya tunu ya rapi malo ya rapi ya no po nei. I la aso, yo mai so. Amen. Atosi sila tla la tele lunga. Famatala ai wa ale mamlama tato I the background o le tala le mo whataoto le wa mantua tato. O mau ma tus paia ma tala tus paia. Na tus tusia ma le tembi la. Amen. I tembi ma la tunu la na tusia tus paia. E tau le mamlama tato I numa. Na sia sia tata lea. O la ofu ai e le fine lea o tupe. And I just see like a tasi le tupe le Leiloa. Le misi mai. And it's important to understand. E tau le mamlama. E le tusinga man mafuanga po le tala faso pito. E whatatau ia tunu la na tusi ai o le nei whatoto. Can you say amen? Amen. Tasi tupe o Leiloa. Na o tupe I e whanawea o auro isi, si liva isi. O mare apa mea isi. Wasa ki apa, ai kipi I peo se tupe. E fua le wale te mawa ainga o le ali lea. Wale sauni no fuatu. I le te maitai lea. A whaere te mawa aingas le ri, I o auro la tupe.
Afai fiololo o silima tupe, afai o leise tupe. Le tamo lima le li lea, o lo fiolofo le teine lea. E o lava lea mi fasia pa kipi e fai lona ula lea. You follow me? That's why you have to understand. Lewe ka mo mena fanga wa popole vale ele Fafine lea. Ina wale ilo tupe. Amen? Because o le tupe lea ma le ula lea. E pese o le mama fa mau. E whamau ai le whera inga le tama ma le teine. Le lama fo ai le li le ula lea. Pese i se mama whamau. A wale le ora tupe tasi. Amen? Now she's panicking lea. Popole vale le whinge lea. Popole vale le teine lea. Aisa, langa wale lo se tasi o tupe mai le mama whamau. Lata whataitai. Amen? Almele aga. E le loa ma wino leila teine lea. Ole lore mapa, ole lore tupe lea. Ale la koe koru 10 minute tau no mere li lea lore whare. E la ke tena. Now think with me. Ma whawhawha tasi mau. Lea toi awhai tu lata no mere li lea fia nofo le teine lea. E whare la tena. E leo la toa tupe ula. Na watu e le li lea le teine. E tau mawa mani mele popore le teine lea. Amen? O le mau lea, o le mama lea, o le mau. O le mama whamau. E whamau ai e loa ai. O le ano nofo. E fia nofo le ali le teine lea. Amen? Lea la kei. O le koe ki ka o mere li le. Ai teine le vai atu. E lewa atua tupe. E vai atu pese i. O pa ua se kai mani o le mama tai mani. Pea ni ei mama whamau le so. Ai le ngatenga. A leo lea. E wengo pa ua atua le loa atua le mama. Amen? Follow me. Amen? Now imagine with me ma whawhawha tasi mau. I le tūlanga lea o le iloa le teine lea o le ula lea. Amen? O le ula e whailonga ai o le la whamau maranga whainga wo. Ua popole vale o ia ato tu vale. Tolos 10 minute da te titamu mai e lea. E whaile la tena e leo atua tupe. Ua saili solo vai le whale atua. Ua asu lunga mea le whale. Koe asu nano, asu a kafa. Amen. Vai le kitchen sink, vai le sink, wanga. E kena paua ia ko mama. Fulungo iku po e mama. Amen. Wa shaki ko le kitchen sink. E vai apele ai lava. And she is worried. Amen. Ma wa popole le teine lea asia. Ko a ka mu mai le li le fe mofu e kia. E leo a kua tupe rula na matu tamane ya te ia. Amen. La ula le pese ia le mama. O le ula, e whailonga ai, o le atoa se furo tupe. E whailonga ai le rofa, o le tama teine, pa le teine le tama. Amen? E whailonga ai, o le mafutanga le tama ma teine, fellowship. E whailonga ai le bond, mafutanga le tama ma teine. E whailonga ai, o le affection, o whalangonga, o manatu, o le tama ma teine. You follow me? Amen. Follow me, don't fall asleep. I'm not going to go. I have a mic. Amen. You must be found. Hallelujah. Amen. And that is why she is panicking. Mafanga wa popole vale ka vale faku. Porque ele a koia fai kulasa wa kama la ketena. Ele wa ko ku perula wa ko ya teia. Amen. Hallelujah. O fano no le teine lea, o le mona na fata mala, o tuaina e ia lava ia. Amen. Makua makavalea kele o le roa le la sor kama. Amen. Hallelujah. O fale yaso la fale la iti fale. E pongi sa, e lemi famalama. O folo e fai para pala flo e le fai simba, e le fai taio i flo yaso la. So e ma fai la tupe la, o ma ka vale para ko pepe pa u i se kai o para pala, po se pu o para pala. Amen. So e ma mia la o nga kuku le afi. Kuku la me per casa fua, cas frulua o le ori. Usa la pera maki muki kingile la. Ako como fale ia, ako ako sa la la le fama mama. Ma fanga le ma mena kuku le afi kuku le mori. A ware suenga o le tupe le wa salu ma fale. Su e lunga ma su lunga me uma para pala. Amen. Wa uma vai le pico ko camino sailinga. O su e sono. O fafine na ali le pico, same thing.
over and over and over again, ele lava. Amen. Hallelujah. Ala mea ele whawai ele teine ele ana sairi. You lava wa sue whawhirwha. Ala mea ele whawai ele teine ele o le whiwhiri ana sairi. O ngā sa Leiloa te tonu mo lona lava whale. And fell inside her own place, her own house. Amen. Aga paua mama lea por tupe lea se vai tafe. Whatever we feel. Aga paua se tuafa. Whatever we koe wha sairi. Amen. Aga paua se tuafa. Whai ngō fie lava whapeke o ilea. Mai maura kengi. Amen. Aka waka wāwau. Fio sui. Amen. Ana mafuanga ni whawai vai sairi na whiwhinge lea. O ngā sa paua le tupe lea. E te tonu rona lava whare. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lea lava whetue ia lava ia. Vai maka valea kele. Kele me ke mangao whese kōrua. Rau mai kōrua kele no ka awhi kōrua. Vai maka valea kele. O le keu whanelele ule se mea vai le mea kuwai. Lea lava kuwai ngā mawhasala e ia. O ia lava ia. And that sounds like e la mauna pese I o le tuainga le kenge le mawhasala o ia lava ia. E whape uma lava le tala tangata ma nangonga tangata o sala mo wha maoni e mawhai e loi le nangona na o le tangata o le teiteinga le nganga le tua ia ya Yesu ma whaulatanga. Amen. When you come to your senses e kere nangona ma kua uwhawa wa lea kele e kuwe a whera mena whai e ke sala mo ia a whera Tuanga na monanga I o teiteina I roida nganga le tua ya Yesu Keriso ma le whaulatanga. Amen. Amen. E lo mna mea le tua, e lo mna mea le tua o le sala mo pepelo. Amen. O le sala mo whapea. O le sala mo e taua tuspai o le sala mo ma le whamaoni. I o sala mo le tangata la whaina na sala e ni liu ya Yesu Keriso ma le whaulatanga. Can you say amen? Yeah. Hallelujah. Se tasi tūlanga le anga o le nei vai tau te vai ai o whai wheau e le la aunga sarupu. That's right. Ma fuanga ngai kere ke ngaka ngā le ore noku e le suia no langa. Ma fua mai whai wheau e le vai tonuina le upo le atua. E la aunga le upo le atua e whaafia fia tangata. And I just langa suia le tangata. Amen. And that's sad. But for Angala, and Leiloa is tangata. Kelo kangaka e lo lotu. A Leiloa. Leiloa ko le fale, Leiloa ko le fale o le atua. Leiloa tono lotu. Can you say amen? Amen. Hallelujah. So people are lost because they know vai tonuina. Upo le atua muli lea o tangata ya 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘. O mangesu karinga 18 years. Ma just pa ia. Tau me fi whalongo ai a watu le upo le tua e a wai e le tangata mana langa a mio pulea e vea maso Yesu. E le mama o iai. Amen. A tūlanga le anga leo iai vai taune i o le tangata. O whai la aunga, o whai whiau. E le la aunga sa upo le tua e suia i lo langa o le tangata. Amen. Right. Mai, wana I loa tupe lea I le whare. A te pia whesini a te atua le tare au nei. I lau wāma le atua. In the team. I le tūlanga o iai o se fua. I want to ask you. The siri for oi a te oi nei tai au. Yo nui ati le nganga le atua nei tai au. Ia la upu le nua wāma le atua. I le tūlanga no iai no se fua I nei tai au. O le aste mea lo o langa I lo iai. Le aste mea lo o langa o Leiloa. Le te moa. Pamo le ke alala me tai au nei. E te tausiri ima I e kasi nei leo loa. Le seu me kasi nei e whaporoporo. Amen. I want to ask you this morning. O le ase maenga lo o langa ngā ua Leiloa, o le koe iai. Ta iai mua le koe iai. Amen. Pa masino oi a te oi. Pa masino a o ia te au.
Hallelujah. Church, and when I'm in a tutu, I feel up for the job. Pamumura na me por tu, mas na fio para tu. Ora na fio mo solo tato, vai mana tato. And your life may be in darkness right now. I don't know pongisalo fale. Pongisalo o lana. Ama wa tutu e Fafine le afi. E mona merta ya nei. Tutu le na poele afi le upo le tu lo loto ta. Amen. Pa mana tangata. Pamana manama o lana asa. Ala ese manama. Ele no fa na shule ele ele o lo lana. Amen. And you cannot see what is missing in your life. Why? Because there's no light of the Word of God in your life. And you need the Word of God in your life. Ona tutu rafiro por tua. Pamana manama lo sefua. E que lo ai. O menelo ya. E que lo é mesmo a minha coisa faz, mesmo a minha coisa faz daí. Sabe como é que sabe o fim de fazer? Sabe o mal não torna it out. Sweep your heart. Hallelujah. Hallelujah. Sure, Leiloa não torna it out. Sai de figueira Tupe. Sai de ouro não torna it out. Sabe o mal não torna. Sure, they go family na umai. Find out where that you stop your first love for Jesus. Kukulmori ne kaya sure they sai yo. O fia kumu la ma umai lo lo fo ye tua. Umai lo mo ya lo fa. Kemi sa mu sa sa lo to ba ko fire mo ya tua. Amen. That's right. Hallelujah. Thank you, Lord. Saidi lei profia como na kemi. É o maior lo foi doutor. Saidi lei profia como na kemi. A profia foi a maena, o lo na le eu fui mai ai, o na sala, le na sala. Eu não foi como lo na. É que saidi lá. Por ela sala, como foi vai no lugar? Ele foi cocoa, o lugar na sala. You have to find these things. Amen. Excited. Amen. Amen. Yeshua yemo. Amen. Hallelujah. So aí Yeshua yemo, o fé como não tem no número não foi no ainda. Esse é o coro, esse é na quem. A não foi no ainda. Sua profeta como tem no número não foi no ainda. Sua profeta como kemi, o mais sobre que ele se salvou. Amém. Agora ninguém fala o dia que ele se salvou. Amém. 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 But ele fala agora sumai, I am happy. Para ficar no sumai, mas para ficar no sumai. Da perfeita nem tá, ou como não vai sair de tua tá. Amém. Ah, como ele é perfeito, mas não. Kaya me lupu ne mamare tutua so e como la que no maro e que lesi de tua maro e que lesi so lupu. Amen. Hallelujah. So a po fe como la que mi o mais so fia o mo de tua. Amen. A se amo o maro fia o mo de tua o so o possession foi a pior. Amen. Porque quero me dar louco fa. Amen. So foi you know not to tell me. Fia como lava o mais sofia o homem. Amém. Hallelujah. Amém. Saí do filhinha. Saí de meu tongue. Saí de uma forma, saí do character, saí do amigo. Saí de uma forma que foi em minha emotions. Amen. Saí de minha coisa aí. Mas meu ave se sei aí, não faz uma boa. Olha, ave não faz uma boa, então faz uma boa. A você sei, né? Ave não faz uma boa. Sai de mega. Sai de. Vou fazer uma coisa sei, não faz uma boa. Aleluia. Sai, vou fazer uma coisa sei aí, não também. Amen. Lá me que vai, não vai. Mas por frente me que vai, não vai. Você sei, me que vai, não vai.
Amen. Saidi ko feel find the root cause of temptation. Saidi the pongai la sala with false so. I say the false also so I remember. Saidi ko feel Amen. É que fia maua. Vou ficar como lava o ia Amen. Mas falso so Yahweh. Hallelujah. Ola lui le mo e tau nei. Hallelujah. Kukurafi. Amen. Pamamu na me pore tua. Ilo se fu mo na langa tau nei. Amen. Mekarin. Meta lai fa tau na mambo le tua. O fare lo roto nei tau. Masala sfuru io fai pu. Se la to sfuru o le fa dia mai o fiona e fa mana mai. The essence of your word gives light. Hallelujah. Shalom pungale melele famurunga. Shalom pungale melele por manacho fapito. Yes. Shalom manacho por manacho ya oila by yourself. Right, that's right. Shalom pungale melele por ya onga. Famurunga lotoranga. Le famangalo. Yes. Shalom. Yes. Hallelujah. Shalom pefu, le famao. That's right. Shalom pefu, o le famao ni vai no lo ora. Right. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. O que não quero não que pesi o será possível. Yes. O não te não te neta, o carro o na maneira. That's right. Hallelujah. We are running the same race, you and I. We are running the same race. So they got to come to but that's the time. And I tell us not possível. Porque não quero não que eu tenho. A não será possível é já não é. Vai custa pau carro. Olha foi famulado, família. Olha inside out cleaning of that. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Vili tangata tau ne vili. Ale asi tangata kau ne asia. Ama amire kau kingo confess. Ama amire famangano. Ama amire fight this tangata. Famangano mo yau. Come and fight in me ko mo wala fia fia. Amen. Fight in me ko mo wala fia fia ki sa long. Vai me ko mo ro fifi ke o mo ya tua. Vai me ke ko mo wa o ro ya lofa ya 𝚟𝚑𝚑𝚗. Amen. Your passion for others e ke lofa snaka. Amen. Vai me ko mo fa. Amen. E ko mo wa o ri. Mo wa ro fifi ri. Amen. Hallelujah. Glory. But my dear fatato there. And not individually. Yes. But personally. Yes. Amen. Le fatto le mamwe. O le mamwe taso se individually. Sai tai tasi le tua ya tatota. Le fatto tupe personally. O le mameto tingu ta. Amen. Individually, personally. Sai le tua. Yes. O le sai le tua le tangata le o tafa. Amen. Oh, thank you. Se não vai fazer o filho, tá gato nem o tapa sei tu não. E não ia chamar meu coquinho. Oh, era meu. Yes. Thank you, Lord. Amen. Light the candle. Church, kukur mori lava por tua. Amen. Hold on to the word. Tafi maura por tua. Paula ta ko mama. Paula ta ko la mepa. Saí vai finar. Amen. Por comavao, por fer lava, por coafa, como lo fale, como lo ora, sai. Amen. Hallelujah. Vai na multa com foto agora. Vai mal moe fia, olhori lá. Mal tupe olhori de lá. Olhori vai no olhar. O mal moe tupe. Pamata na ita ko mo so yori. O ese mena que sai dia esse maileto. Because your passion
and your desires are for the things of the world and not for God. Could that be the reason why you have no joy? But much of the Father now, yes, all Yes. and I say, man, I can say it. Exactly. Amen. When no Timoteo told for prefer, when I was telling him and I never fear, I listen and now little. Could that be why? Could that be why, church? I'm not going to find there, my wish of audio. Absolutely. And it's the same man that got to get my now. Hallelujah. Could that be the reason, church? I'm not going to find there. Oro tama whai tātou, e whātumu se pūpo se ngā maui o tātou o Lana. I mea neo Lana, o ngā Yesu e whana whātumu i ngā. O whamari i ngā tātou ngata. Tātou tūlai. Hallelujah. Mafu tātou e le tua tāone. Hallelujah. Tāna na ngāna le tua marapu le tua, e nganua tua roto tāone. Hallelujah. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍𝚘. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.